ko gori ke u fa mo nga hi tala malo fonua ka ma nga hi ha ko to pe fa ta bu ka ta mo e fa nga mari ko ni ke hoko to ta proklama ko ke weekend ko funga fonua lo au ai a go heni pe mo professor to ke ta se ola ftani pa mi he mana nga lo au I ken pela ke ma fa hoko te ta proklama ko ia fa wiki pe mo te funga fonua ko ia lo au o ko fe ke ta ta le ki mo tol ko ta pe ka inga ko mo lava ke mo I lotoni ke tau kauwhataha I proklama koe ni. Pea ku oat pa matata lere ke te moto ko tau pe, te moto ki mamata I proklama. A muiange o ku whawhiawhia tau wao mai ki hui keni. Pea mo loto hamari e tau ke mai mo ui tau pe hokosia mai a taimi proklama koe ni ko te funga whanua alo au. Ko whiawhia whoke tata lere profesa ki Kempela. Malo e tau mau e ahoni e profesa pea malo e ngau e lahi pea mihena. Fe hake family ki pa me ken pelana I he weekend. Malo pito tonga pe tau fia ko to pe e tau au sia mai ngai a ko ni tau whawhetai ko to pe I he ngahi lelei ma ngahi mea ko to pe ko tau au ki ai ko whamaumalo atu I he tau malo e whanua lo tu pe mo e ako kai hoko ato ai ta proklama tu funga whanua mo VP o ina pe ko fia I he whainga maari e kotoa pe o ku whahoko ai ta proklama he ilo na iai pe ano aonga ki e mea maa wiki mo tau kainga ka I he ao whanga tuku tonga o ku lelei pe pe molusane mo family lelei pe tau ngā au e mo lo au meheni neu e ngahi mea keke o hoko ngai whiriri waki pe a ku au foke mau momoko ange whanua momoko foke a Kempelani pe a koutua pe he pe moena tau au whahai tatau ka koi kehe whaka e momoko ange mo maa whanane eni I New Zealand ko ia koe kamata inke mau au hifo ki a ufope ki he fitu arifo ki he taha arifo ai momoko mau wha alu fuk mau toro mai na songo fulu ka ku maari e fuk tonga koe tau fuk me wafe taha wa mo mau ki tonga na uyai mau pia uia e kai momoko ko lusane pena e wha heni e kai mi wha e tau momoko ka koe tau koe ni ai COVID mo mawhihia heni mo kumoko sia me he wafe wanoa wataha ka kualu ke climatize ke anga pe ki ai oksino tonga kai whafote Mone a pito ko e taimi ene o ku tau ongo ia e nofo ko I muri ni taimi hau ai momoko profes ko tonga foke ku tau anga da toi whainga e a tonga ma whana le rei pe me I he tau ka kato ko ai biki taimi wai ki moko mai ea he taimi pe he ni ka ma whana pito malolo iba mo ui ko I tonga ka ke ko e weekend foki professor I ne tu ko he weekend ko ke te ai ha a fu ongo pange ki lolongo he taini me tau ngahi mea whapolitikare pe me tonga mahino pe I he hopo ko ia hono ua ona polopo hiwa tu ene toa ia mahino na e toe tutuni ai whamau o kune halaia I he bribery pea tutuni ke toe unseat ke te to'o hono sea aia kono riunga ua ia pea o ku pea me ia I rewa ki he ahoni o ku te eki ke te mahino mai ke u te ongona a tu ke ka ku si ai ha ngahi press conference o tu mai ke tapuni pe whare area tonga pe a ku I kai ke ongona ka ha ai tuunga o ku wa o ki ai tau te akoni na whahoko hono ua ki he paremia malolo ka ko fofofonga ko ia o tonga tapu honfulu tu ke hange hono o stari ko ia ene stay I he tau te whika ula ki ko tau te whika waini te ke mahina tu unga ki ai ko e mea pia kwhai ki ai hohaa ka kai whanua ko ngā ko e kei tāpu ni ko e whare area ko ke ilo I tu he taini mi pe ko ha ai makatu unga pe ko ha loa pe toki kamata ai whare area o tonga professor
Alo pito tonga koe mea maaria o pito eni i he ku wakai tonga. Koi. Koe o mea kono hoko pe aku o atu pe foke e tau whaka uhinga tonga. Koi. Ke o mea hoko pe kana aku o atu e au ai ku whaka uhinga me lo au. O atu e professor ina fotu wakau e ne whaka uhinga. O atu e hai. O hai whaka wako koe. Koe kakai, ka koe a whanga tuku. Te tau whai ki he umea koe o ku tutu uni mai, koe fihi koe umea koe ke tau awa alu ki ai. Koi. Koi. Ka koe mea koe wā whanga tuku, o ku tau wakai atu ki he umea koe o ku hoko, o ku whai e wa inga i he lao. Koi. Pea o ku asi mai, pea o ku puri atu, pea o ku asi mai kautama, pea o ku asi mai tutune e whamauanga. Ka o ku i kai whoke pe he tonga koe mea kotoa pe o kua whangatuku mai e lao mo e whamauanga koe mea ia o mo oni. Koi. He koe sivi o mo oni o ku kehe aono uhinga whakaako ana me he uhinga e whamau anga, me he uhinga e wharearea, me he uhinga e kapineti. Koi. Koe mea kono o ku mahino mai, o ku kehe ai uwakai, pe nā tau tālanga uhinga pe koe ke uhinga ia o ku tau whehi a ki hataha e tonga me he uhinga whakaako. Mona. Koe wakai whauia ke ngai tālanga o mai ke te au e kaulo au o ku mama au pitoia me he uhinga ai talanoa whaako ai o au. Koe ngai tālanga ia o ku whai i he utawha aki o makatuunga i he o hofi whakasino me he uturiki ka o kui kai ke nau ilo e nau o hofi whakasino ha i siu he kui kai ke nau lava whawhai ke he. Pea o kui kai ko whatomia ia oku ke u whamau, koe whatomia pea o kuia ke u talatu ai tālanga mo e talanoa mo ene whai i he uhinga whakaako pea mo e uhinga tae whakaako. Koe lahi tahanga ai tālanga ia koe ke uhinga whakaako ia ka au e tonga. Ka ku whai te riha pe kakaia e nao ngā tau ka vei e nao ngā i tui whakapolitikare mo e nao ngā i tui ke malu i hai. Malu i te mokalati po koe malu i tui, koe malu i kau hou eiki no pere. O kui kai whoki ke aha whatongia ia o e tangata ako, mo whiwhine ako ke ne malu i hatui a hataha. Pe tene malu i hatui, pe tene malu i hate mokalati, o kune nofo ia i ngahi mea sivi, koe sivi o mo ni mea o ha mea, pea o kai ko ha mea ia o whai ngofua, pea o mea ia o whai ngataa, pea o kai ko ha mea ia o lahi ke e whai e he kakai ai sivi ko ia, ka ku mea ia o whai pe ia i mea i ngahi mala e whakaako te whito, pea kui ai a no ngahi halanga, pa koe mea koe ko wakai au ki ai, ke ngai tāla ngā o whaafofa koe ta tātala e me tui, koe ta malu i a hai mo hai, koe ngā ue koe o ko tau whai me lo au, whai i e ta whaki o ni ti a koe tau hanga pēr tau tōru ia o whaka vete, ai ngā hi kofu tua o e u mea o ku hoko, pea o kui kai peke osi ai hano whakavete ona, he asi hake ai mea, te tau toe vete, koe whakatu tā maki ia, koe hao hatatara mai, koe mooni koe ngahi lea whakatu tā maki ia, koe tala mai, koe tonu ni koe mooni ni koe hala koe tau,
Ko ngai mea ia pa mui ka kakai, mui pe fo kakai ka mea o maari ke na whanongo. O kui kai fo ke mui kakai ke mea mo oni. Ku hau pe atahai maranga i mafo i mea ta mai ko mo ni o mui ka kakai. E toi hao e ta mai taha maranga i mai fo i mea ta mai ko mo ni e mui ke kakai. Te nau tuku e ka na mui ki he. Ka koe ku hao peke ke whaos mai ke hao po koe na pare mea tutuku. Pare mamaro o koe maari ai ke isi ko ia ku kai ke uwhi alo to ia to e alo at ke tutune ka whamao koe mea ko maari ia ai he nai hopo pe a hala ia pe a tangi pe a whai e ne tohi ke stay pe a stay pe a toi hopo o hala ia pe a ansiti te fo stay ko ia. Ko ia? Iyo. Aia koe mea koe ko tokanga ki ai e tonga. I keis koe a mo u keis katoa. Koe u keis katoa me hanga, u keis katoa koe kau minister. Koe u keisi katoa koe ni o kutau foki mai koe foi fai hala na nau fai. Koe. Tatau pe ko hai, o kai ko isi uia pe ko hai na ne whakailo, pe ko patoa, pe ko tai patoa. Ko isi u na whakailo, ihe lao whiriwhare area pe a nau mo ua. Koe. Ka ko alu whoke tāla ngā ia ko alu ia ko e whakailo he patoa. Ko e tawhaaki koe ko e tawhaaki o tai patoa. Koe i siwe ka te au koe patoa pe koe tae patoa mahuinga koe tangata tonga na ne whakailo e tangata taha i lao whiriwharearea tuku ame patoa e tuku ame bohai ka koe tangata sitiseni tonga na e ne pehe o kuia e mea kuhala pa ne hanga la ngai pa ne hanga whakailo koe i siwe koe tangata na ne whakailo pia koe isiu koe moua koe haraia. Koe. Ka koe tupunga tonga koe ngahi lao nai whokotupe e whare area ke malu i ki nau tōru. I ha hoko ha ngahi mea peheni. Koe. Pe oku whihia e whamau. Pa kou sio au ia na tatala no alahi woki ke kau filosofa na nau whao mai separation of powers. Moeanga u whakau separation of powers. Koe. O kou siau ea tonga u mau i lahi au pita separation of powers ia e tala noa ke u i siu koe ni. Mehe u te whitoi whakakau ai kakai na nau whao ange ko Charles Montague ko John Locke. Te whito ko Charles Montague. Koe. O ku mau au pito i tonga e foi mea koe ni. Ka koe uhingana nau whao u kupu ange koe kupu ua tolu, ke maloi ki nau tolu, pe au tau whainga tā ia rewa ke tau whai no vete. He vete pe ia he ngahi kupu i lao na nau whao ke maloi ki nau tolu. Koe no taha mahala mo hiwa taha. Ka koe ua tolu. He ku i kai ke iai hango fua peheni tonga. Koe. Sai e nai ku kai ke sai ka koe na ku toi mo ua e pare mea maroro. Pe ansiti. Aia he mamahea ki tu au toi toko tolu koe. Koe. Aia au toi toko tolu koe ko mea mahena mai ka te au. Ka koe ku pehe ko sai whaapau ke pare mea maroro. Ko inga ke sai he ku toi whai fo i hopo mui atu ai pe ahalaia pe unseated lewa. Oku mui e whamau ki he whamauanga lahi mo whamauanga tangi ki he lao. Koe. Oku ikai ke ha uhinga ia. Ha toi uhinga na sivi pe naua i he uru kupu i lao. Ta koe rewa u kupu i lao koe ke na lava ala ki ai. He koe u kupu i lao, he koe kupu i lao ua tolu. Hange koe tala noa ki he whakaukau e stay.
Na e whao pia he kautaki ke malu ia ki nau tuko hai o ku malu I mea I he kakai o ke malu e kakai e kupu I la ko ia. Ko kupu I la o pe na e whao ka ki nau tonu me kau ngā e whapure. Ngā pe au ku nau malu, ai kona o ku nau malu ki ai tonga. Ka koe ku wakai koe tonga ki he mau au bita separation of powers. E whao ia he kau poto, he kau filosefa. Ta wata tolo ta ai e tau whaka uhinga hala mamao pe mau ai wheta o whiaki mo e wahe aki o mawhai. He koe mea mahino mai ka te au o kuhanga he kabineti mo e wharearea I e ne mahino tala noa separation of powers me he whakakaukau e kakai koe na nau whau. O kunahanga au e sia ai whamau anga I e tala noa o e stay mo e tala noa o e haraina. E ukupu I lao na nau whau ke nau malu ai. Ka koe nau ku nau malu ai. Ka koe ku tala noa tau ata aina atu pe akuia I he ku wakai ki mau ai separation e wheta a whiaki mo e whema wahe ake ai mawhai pure. E kou manatu ke tatala noa e ta polo kalama wha o si. Koe tala mai e whamau a lahi ia. Na no foi assim o na fai ku e sia tolo e wharearea. Se ke he umea, koe ke nau sio tonga. O I kai ke nau sio tonga, te kai ke ne hanga ia simile e mea e minista paanga pea. Ko neo mai pea e netari, koe sio na mau ai patseti, pea ko hanga he sea wharearea o tolo I ko hinga ke mahino e stea kautama. Koe nau tala noa ko ia tonga, nau tala noa I e funga, I e whakakaukau o e theory, pe koe wawanga e separation of power a Charles Montague nau hanga mau I. He o hala e nau whe malu I aki pehe ia nau tolu. Malu I e na hoko ha mea ki he, malu I e. O koe ulunganga e separation of powers, ko ulunganga e separation of powers, ko nau tau hanga tau ka vei a honau ulunganga mo e nau whatongia takitaha. Ke nau tu umau ai. Koe ke hae whamau ia malu I na kai ke lava e patseti. O koe ke hae wharearea ke malu I ko hinga koe kau minista ana nau whihia koe hala ia. Koe poini ko tala noa au ki ai koe hala ia I he lao. Kai sio ki mea ko ia. Tau hanga o ai ai whau e lao, ke ne hanga whatonu ia e hala ia ke ai whakaukau ke nau state. Ko inga kai whai e whamau tangi. O kai ke toa lava ai e mea ko ia tonga ki hataha. Nei whihi ai koe e toa te lau. O kai ke nau hanga o me ke isa e toa te lau ku tala noa I ke he. Nia kau whihi ai toa te lau ia I lao koe ni kau koe ke nau whihi ai nau tō. Ka koe ni kua rake pare mea māroro, tau toe tō tōru koe I loti. Peti tau alu pe hea pe tau tōru ia he ku tala mai he lao kona na nau whau, wafu nau hala ia, ka e toki whakaosi he whakamautangi. Mona. O ku tō tonu whoke nofo e lao ia I he hala ia. Ka ua nofo I he toki tangi ke whamautangi pe toki tala mai pe oku halaia mo oni pe halaia. He koe I siua ko tau kawe I koe halaia koe mea ia ku mo oni. Koe tangi koe ke stay koe mea ia ku loi. He koe mea koe ia o kune hanga ia tamate I halaia. I seo ke contradiction e mea koe ia. Hanga he lao o stay o tamate I koe tari ke whamautangi, o tamate I ai isiu e hala ia ko isiu ia mo oni, ko isiu ne tutu uni he whamauanga. Ka ku whakangatangata whamauanga ki he nau tala noa, o whakatatau ki he lao, he koe lao e nea kau tamake nau stay in, koe lao ia nau tō. Na nau whau, o ku whanau I mai me kupua tō. Koe. Pea ku nau hao ki ai, pea ku nau whiwhia au nau hao ki ai, ka nau hao ki ai I he malu I o nau tolu. Ka kui kai koe malu I he whanua hange ko tā noa.
Koe taimini, koe tau aki. Tau ka vei e ne totonu. Ka aku kai koe totonu ai whonua. Aia koe mea ia o tau iai koe aoni. Ko tala noa pehe pe au iau tau taina ke tala noa. Kuanga i kau, pe kutu i kia hata haia pe kai pe usai pe ia. Ka koe ngahi ola koe mea koe ni e fua pe he whonua he tau awat koe ni ngai. Rao koe na whautonga. Mona. Whau ke malu i ki nau dolo. Na whau ke malu i ki nau dolo. Tau nau tala mai koe lao ia koe. Mōni e tala noa koe a. Koe tala noa a Karl Marx. Koe tala noa a Karl Marx me pehe. Koe lao he taime ni i. Tala noa ke aparato he ne tohi koe Republic. Koe pehe tala noa pe ke aparato ai e Republic. Koe lao whakau koe ni. Koe lao he taime ni i koe ai ke malu i pe kautaki. Koe tala noa ke a Karl Marx. Koe tala noa e sangato koe ko Augustino of Hippo. Nane pe ka pau ka hala o ia. Kata. Ka pau ka hala o ia o ku whaku ia. O ku ikai kaua ai justice ai whamau to tonu. Pero pere wa e sangato Augustino koe ko hala o ia. Ko ne pehe koe lao magatu unga he justice. Pero tala mai rewa e palato he ne tohi Republika. Koe fo i whakawhekiki ai o kua. Koe lao, koe whau ke malu e kautaki pe koe whau ma ai whakalu ku fua. O whai fo i tae loko i a ia tālana ko ia he tohi a Republika a Polato. Koe tau whau e lao ke malu e kautaki ke nau stay ini nau halaia pe whamawanga ka nau ke opa minister. Pe koe tau whau e lao ki lelei whakalu ku fua e whonu. E tāria me tohi a Plato, e tāria pia me tala noa Saint Augustine of Hippo, e tāria me tala noa kau filosofa, e tāria me tala noa Charles Montesquieu, nane filosofa francais koe nane engineer separation of powers. Pakulahe tau tā noa, tau tōria tonga mau e kusio ke nai tā lama tae mahino, tae ilo ki anga mafu te fua o separation of powers. Ko kawa taina ke tala noa anke he kusio te nai tā lama noa ia. Tae mahino ke separation of powers. Ka te whakafoke atu tō. Maria Pito e profesa ai e whamatala koko ke whai. He ku lau whukia koe whamatala eni pa me he ta whaaki koe. Koe wakai eni me he ta whaaki ai ako. Ai a oku ke whafofonga i mai pa mo university olo. Au ki he issue ko ni ko hoko i tonga. Pek mo ne Pito, ko Maria ia he taimu ke na ke whamatala ai ki he maho inga. Separation of powers, ke mau ku hoko mga mea ko ia. He ko inga he ke iai pe e kakai ia kunau ke talamai pe na toro, pe kau ai pe whaktaki mo ai pe pure anga kunau ke talamai pe na toro, koe kia hame e mau he separation of powers, Ka koe na ku hange ko o whakamahino pe mo whakatala noa koe na ku ke whai o ku lahi a Pito mea ku mau ai. O ku ai whake whehu ia e professor, o ku talamai he sea wharearea, o koe ke o mahe lao ia, ha taimi ke whai ai ansiti, o i kau whafofonga. Ai a koe tunga koe na lavu na e talapetu tune whakamau ke ansiti flight, rotonga lea re whake wharearea, e taimi koe ape ansiti le vai he moni te wharearea hoko. Ko ni whaku tāpuni e tau wharearea, pe o ko uhinga o tuku aki iai he toko lahi pe mga mitia, ai sea wharearea, ke tāpuni koe wharearea. Ko inga fok he ko ne awa pe wharearea, ko ne lere ia foi tutu uni koe ansiti. Ka ko inga ko tu he tai nimi ku o tutu uni ke ansiti a tonga tap hongofu, ka ko inu ke tāpuni pe tau wharearea ka arewa ke mao mohane te stay he ne ansiti o wa. Ka toki whai. Ko ai fok e isi uia taha ku o mahino ku o whia mao he kakai ke nau mahino i. A ko ai isi uia ko hiki wahenga ai e wharearea. Ka toa pe me he sea alo au ki he kau whafofonga wharearea. Ai a koe hiki wahenga ko nina e tāri ia, whahai bare miana e tāri ia he wafe taha fitu ki he wafe taha walu. Pe me ia na kai kia hapure anga ia na nihanga o
o tari ke na whanga whakapaanga e whahiki wahenga koe ni. Ka nai paha e sea koe whare area. Koe pare mia koe ne lolotonga ni sea sovareni. Ona posa sovareni ko ne tari ea mo pure anga mo estimeti koe ni wamana ke tala noa i. O ne tari ea estimeti koe ia ke whakahoko hiki wahenga. Ai whare area tonga. Ai koe na e tari koe ke whai mehe wafta fitu ka na kai ke whakapaanga e pure anga. Aia ko ne tuku ko he tai ni mi o kaui he uhinga taha o ku wakai ki ai e kakai whanua. O ku whai ai koe ai whetauhi aki koe ni ai mai koe mau estimeti ke hiko mau wahenga ka mau tolo i mato whare area tāpuni koe ngā ka orewa ke osi ko mea mufia mau ke oe ansit hata. Koe anga ia ngahi whakaanga kwhai mei tua palofesa. Ka koe ntuku ia koe he tai ni mi koe loloan koe nau tāpuni whare area tonga koe lahi angeia ai whiwhiri mo ngahi mea ko watu he kakai o whika o aki pe mai tuunga koe ia o kui ai tau tuunga wha politika. Ari ka te whakafuke atu te koe palofesa na uteha o tā nak wha osi ka ta whoki ke ta konistuto ne. E tonga koe mea ko kou tau ka vei o ku whekolosi aki ai u mawhai pure i tonga. Koe. O ku ala atu e ta whaaki koe o whaaluku e ta whaaki koe. Koe. Koe ulea ia e ke toi mahino ane. I e whakakaukau koe, ai filosofa koe, na ne whao koe ai separation of powers. E kai ke hao koe talamai ka te au o kutonu ho whakaukau koe. Koe ke mahino koe ke separation of powers. Koe whakutanoa tau ia Charles Montague na ne hanga whao. Koe. Ko nea koe ku hoko i tonga a honi, o kuala mai ai whare area o whaaluku e kabineti, o kuala ate kabineti o whaaluku e whare area. Koe. Ko kuhinga na wala atu o puke, ko uhinga ke lava e. Pea o kuala mai o whaaluku e ke lava e. Whakutu urewe whamau anga he koe ulao na e whao e hai, na e whao he kautamami whare area, na keke whao lao whamau anga. Koe. Koe whamau anga koe nau whakauhinga, mo e nau tautea, koe nau whatongi ai. Koe. Pe koe talu ene ta alere e tau whare area, pea o ku whaipe he kabineti e mea kotoa pe, koe lau miliona ene fia nai o atu i e u mea koe kohoko, tika i ke tau sio tau toko e tau tarien, ke nau mau, e ku whaaluku he kautama koe, whaaluku he kautama koe, o nau whi whakaongongo aki, ke ai ke tonu kia ki nau tōu. Mola. Ai ke tonu ka nau tōu. O kui kai koe ai ke tonu ke whonua. O kou tau kawe e poini whakatonga o e tonu ke whonua, o koe ke tau kawe i au o tonu a koe ke stay in mo e tonu a hai, koe ke upeha toa ea po koe haa o stay in mo stay out. Koe tonu ai whonua ia o kou tala no au he koe whakaukau whakatonga ia. Koe whakaukau ia nei tua e tau whangakui, koe whakaukau ia o tua e lo au. He kai ke tau ka vei he ro au ho tonu, ko inga ke malu mo whaamiri i kai. O kai kia hamea pehe tala noa e lo au. Ko koe mo whaamiri, koe veve pe ia he kai mukau ta noa ke whonua, ka pau ke tuku koe o whawhepaki e whonua. Koe. Pa koe kuta noa pehe, he koe separation of powers tonga, a separation of powers, koe wheta o whiaki mo whemamahe ake mawhai tonga o kuta e mau. E te uhala ia ki he langi ka pau te utala atu o kusai. Koe. He koe kakai kona mnau whakawhekiki mai separation of powers, o kui kai ke nau ilo ki e whakaukau na e whao ake separation of powers. Pe o kui kai koe osiena u whakaukau na e ai ki tonga. Na e ai e tau whaahau a whakaukau ko ia koe ne mui ki Amerika, mo e ne mui ki Britania. Te fito ke konistutone a Amerika, he koe konistutone Amerika mo Faransena e stu, koe kea konistutone
Amerika o France ko kai ka ko misutone Britania. Tonu rewa ke tau toi sio ke tu e wheta whiaki ma whe ma wahe ake ma whai tō ngā he oku tala mai he mea koe ni oku hala. Oku ngā oe hala aki he kautaki. He e tolo i e whare area. Talu e tau tae whare area mai pe whangarere pe he kabineti e mea kotoa pe. Ai fuma whai pure koe nau tōru nau hangarewa o abuse e fuma whai pure koe. Nau hangarewa he kabineti, koe fu lau miliona ne fia na o atu, koe tau tarika atoan ke he patseti, he nai te kai ke whahano tā rangai, ke mahino e anga alu e ulau miliona koe ni he peau kula, pea moe COVID, koe uhinga he nai kai ke awa e whare area. Koe whare area o kuni hanga cheke ma whai he kabineti. Ke cheki he whare area koe ni kua ia ke kau moe kabineti, ko inga ke lava e nau stay ini. O koe ke ne cheki e he sea ia whare area moe whare area kabineti he tu he kaimini. Koe inga au pe hatu o kuhala pe tae mau e separation of power. He kuhau ia ke na pone nau. Whaaluku ko inga ke nau whe pone aki. Koe. Pea kou whaapa au ke eik seapa, kou whaapa ke eik pare mea. Kai ke utala noa atu au ia, ko inga ke utala noa atu ke aike nau mea o nau whai. Te utala noa tawa taina pea koe lo au au. Te utala noa tawa taina pea koe tangata ako, koe ke ukau au ke eik pare mea. Neongo ko hoku toko oua, ko hoku te hina. He kai ke ukau au ke eik sea whare area. Neongo koe eiki ia koe kau ia he kau no pere o hata kalau o pau mea e whae. Koe. O tala no ato au koe lo au koe tangata ako, koe ke ukau au ke patoa pe koe tū pe koe ha. O whaapapa i ka atoa ki nao tōu. O ko tala no ato pe au ia he uhinga whakaako. Koe separation of powers i tonga o ku mo vete. Koe. Uhinga ne mo vete he o ku haa mai he umea o ku hoko he ahoni. Koe umea ko o ku hoko he ahoni koe sio ata ia o ki tau tōru. Koe tau sio mika tau tōru koe he umea o ku hoko ko tau tōru pe. O koe ke tau tōi sio atu pa tau mare e ke tawhakio ta mai koe sio koe kau tamake he. Koe. Koe ku tānoa pe ku mamafa ke te au e mea koe ni me ku tū aku me roa. Au paka pau nau i tonga te tānoa pe he pe au i tonga. Koe tau tua tau tole tai mini o ku teke utua mai ai malui o e whakatau ta individual rights. I he loto separation of powers. Koe separation of powers o koe ke teoria mo individual rights ho o totonu. O koe ke teoria mo o totonu. Koe ngahi kupu koe ni ke nau whehanga hangai o whe u sinifo o au hakupu ke tau mo hakupu he tēnā whaaluku e pana tau aki whaaluku pe whehara aki ai tau mea. O ku nau whehanga hangai o ku nau paradoxical. Ko separation of powers o ku nau wāofi ai u kupu koe ni pa nau toi whemamao aki. O ku nau kau ngā mea pa nau toi enemy, pa nau toi whiri ka lawa ki nau ngā auere. Koe na ku wa moamo he whare area ia kabineti, a moamo he kabineti e whare area. Ka te whawhoki atu tonga. Maria pito, Professor, pa mahalo atu he whakamama koe ku ke whahoko. A te tuku ai isiu koe, te tā tuku ai isiu koe a hoko, ko te mahino, ai whakatala noa koe ku ke whai. Tato te whito, ko tokanga ko o ku ta whahako tau he ta proklama ko ni pe me ta whaaki a ko pe me lo au ko ta tokanga tau ke ngahi te whito on ko ia ku mau au hangi ko separation of powers ai ko ia o ku ke whamama whai ho tala noa ke te kinau tolu a ko pe ke ta whoki mo ke ta konstituto ne ke hoko atu e ta tala noa ai I he toenga ko ni o e ta half ho ko ni pu milite Fiha koe no toi he ta proklama ke ta whoki ki ai ko ngā te toi whoki mai pehe ko ngahi isiu koe ni ki he tau whare area mo tau estimate mo patseti mo mea ke hoko atu pe ia I he toi ngā toi mahina koe ni ka hoko mai mahina sune e lava peo ke mau ngahi taimi ke whai e whakatala noa. Ka te whafoki atu ka te koe Professor
ke ta foki mo ki he ta konstituto ne o ta hoko atu ai i he toinga koini o ta taimi. Malo pito tonga, koe ta konstituto ne ko alu ki ai. Aia na ta umaini ki he kupu tonga kata ki peko ha koe kupu na ta umai ki ai. Na ta i he kupu wha. Kupu I he, ia. koe. Ia koe kupu koe ni koe na ulawe kai ui kua usiu mau mau. Koe. Koe ni mau mau e mea konu tau o tonga talanoa ai, ka koe ke tawa hau ke kupu nima o ku ngofua mo ata ki e kakai kotoa pe ke whai e nau lotu. O ku ikai ke ahari riu he kupu koe ni e tonga. Koe. O koe mea ko tokanga ki ai he katoe hau koe ni ke kupu koe ni nemo koe ke aha footnote. O ku ngofua mo ata ki he kakai kotoa pe ke whai e nau lotu mo taui ai o tua o hange o ku nau lotu ki ai. Pe hange o ku tala e ho nau konsenisi pea ke whakataha ke whai e nau lotu e ngā hipotu o ku nau tutu uni ki ai. Ka ikai ngofua ke mea ngā oea ke tau ata inani ke whai a ngā he mea o ku kovi mo whakarieria pea lau koe lotu e ngā he mea o ku ikai hoa mo e lau mo merino ai whonua. Mahino au pito e tonga koe mea kou whielawe ki ai he ni. Koe. He ku mahina me heni koe talanoa lotu koe ni koe talanoa pe ki he otua o e karistiane mo e kakaisiu. Koe. Koe mea ia o ku mahino ke te au he ni i he asko e ni. Aia koe konga koe whakaosi o kupu koe ni une talamai ka he ikai ke ngāwe a ke tau ataina koe a ke whai ha whainga lotu aia pe koa whainga o wau o ku whakarieria mo whakate vole. Koe. O ku asi mai i e mea koe ni neongo koe talanoa ki he lotu tonga ka koe talanoa ki he lotu ka koe talanoa ki ha ngāhi mea whekau aki moatui a kakai. Koe. Ko nego uwhialawe ke koe konga whakaosi koe o kupu ni ma o ku lahi ono mau i e taimini ka i he ngāhi tui whakapolitikare. Koe. Ka ku ngāwe a kia ke ngāhi mea anga kovi mo whakarieria mo pau u ka o kai koe lotu ka koe umea whakapolitikare o ku hoko. Ngawe a kia he kakai kia e tausi o tonu ai tonga, tausi o tonu ai media whasosiare. Aia o ku whihia kakai ko ia he kupu ko e ni neonga koe talanoa e nie ke lotu. Koe mea kaha ko whialawe ki ai. O ku uhinga pe heni ki he otua. Ki he otua, aia ko mata ito e lahi ai otua ko ni ku hinga ia ki he otua o e lotu siumu e lotu. Aia ka paurewa te ai ha otua. O ku ikai i he otua ko ni o ku whakawhehu ia rewaia he kupu ni mā e tonga. Aia ka ai hanga ai lotu ke, ka ke sio whoki ke mea ko ni, o kwa ke tauhanga o alasi. He ku ai e lotu hini tū, o ku ai e lotu puta i tonga. O ku hu mai kau sea i nāma e nau whahinga lotu filosofia nau tōruia whakasia ina ke Confucius. Ko San Tzu mo Lao Tzu mo haifua. Aia o ku ikai ke tau ngā au e lelei ka o ku ata pe, aia koe mea ko wakai au ki ai ka whaos ka whafoki atu. O ku ata pe nia ki ha whahinga lotu pe ia o au ke lotu pa ke lotu ke otua. Koe ngā lotu koe tonga lotu ke otua koe talanoa ke ai ko punima, koe moslemi, koe karistiane, koe siu, koe Jehovah Witness, koe tahai, koe ule lotu koe au na lotu ka atoa ke otua. Pea mo ngā he lotu whakaristiane neongo ke ange koe. Sias mahamonga o ke heia me, sias awhitu ke he me wesiriana ka koe ngā he lotu ka atoa peo kunau i he lotu whakaristiane. He koe ngā he siasi, koe ngā he siasi o kunau i he lotu whakaristiane. Pea pepe mo muslemi ko ano ngā he baa peo ange koe siasi.
Ka koe mea ko whetanaki atu ke kupu ni mātonga kai whawhoki atu ka pau ka whetanaki ki ai. Aia whaku mahino e professor koe kupu koe ni o ku ne te kai ke te whai hano whakatonu o na ia talpe taimi koe na tohi ia e kupu koe ni pia whanonga mai ai pia tau tolu mo koni stuto ne i he kupu ni ma ka ku mahino pito e whamatala koku ke whakahoko whikawaki pia mo e lotu ia o ku kai ke ngofua ke whai ha lotu ia o ka pau koe lotu koe au koe ke lotu ke otua koe ni tuhu i tonu mai e kupu ni ma ka te watu ke hoko atu he kupu ono professor. Koe kupu ono e tau i ke maa ni oni o taangata ai sāpate. Aia koe kupu uluaki ke kupu ono, koe kupu uluaki o ku talanoa taangata mo ia ai whaki o e taua taina. Koe. Pea koe kupu wa me urunganga pehe mo ia, pea koe kupu wha me urunganga taangata mo ia, pea koe kupu ono, o ku mahino au pito ai au sāpate koe e tau i ke maa oni o taangata ai au sāpate. Koe. Aia koe tuu koe a tonga he aho ni o ku iai footnote ai tonga Koe. Aia koe te wakai at ke footnote i tonga kātaki. Koe. Aia koe footnote o ku o tala mai koe whetongien he lao tolu tahiwa whitu taha. Koe nai whai ki whalerei kia he tahiwa whitu taha. I he lao koe ni. Ok, tahiwa whitu taha, ok. Aia koe tui mahala koe mea koe nina e whikau aki ia mo ke li lolo koe tonga. Koe. Hena koe tui mahana e kuofi mai ni e ke li lolo, whitu taha, whitu ua, whitu tolu, whitu wha. Pe kimua kai kimua pe ai e ke li lolo koe na e whai, Kai ke koe kupu ono o kou sio koe ki ai tonga. Ki lawe atu pe ki ai koe o ku liliu u whakaiki ike ni i ka ku kei tuku pe fo i fuo o kupu koe ni. Koe. Aia koe fuo koe ko uhinga ki ai o ku kei tapu pe sāpate i tonga. A ka au ki ai e whakaiki iki o e uho o e umea ni u whakangofua ko e uhinga pe koe ngahi uhinga ke. Koe uhinga koe kau wholau mei muri pe koe uhinga koe hoko mai COVID ku awa whare maa. Koe ai whoke ai u whare i tonga nau awa nau tōruia koe ke whei ku awa ia sāpate. Koe. O kou mahino e au ia ai awa ai ngahi hōtere mo tere ka pau ko nau whare kaipe, ko nau pā, o ki mahino ange ia e koe kakai nau nofo ai. Ia ku whakaata whaku me kakai tua ke nau o whakatau maha nau mea me he ngahi hōtere pe mo tere. O kai ke mahino ka te au ia ano whakaawa e whainga ni ke nau awa ke whei he sāpate. Koe. I tonga. Koe ke whei kuawa i tonga e taha mahalo pe ua i he kui ai, kuawa e sāpate, koe ke mahino i au ia, koe ke hata haia mate ka tae awa ke whei. Koe. O kai e kakaia te nau whie kai ai ngai ho tere, mo tere, he kuna unofo ai. Ia o whaata ke o atu me kakai ki tua, ka pau te nau whie maa me ai ka ku. Koe awa koe a ke whea, koe ke mahino ka te au e whoi uhinga koe a ke tua lao e sāpate, koe ke whea o kutu he loto koro. Koe ke whea maa uia e kakai. I e kusio koe ke a sāpate, he kai ke mau hata haia ka kai ke au ke whea he sāpate. Koe. Kai ke koe, ka ku hoko e umea koe a he ku whakawangi pe, o ku whakawangi pe, ai uho ia o la au ke tawala ki ai.
i kupu ono ko ni ku o si mau pe e tonga i he tuu koe a ni he ngai uhinga whakai business pe a kusai pe ia ko ngai uhinga whakai business o tau ka mei aki. Ka koe ai ngai uhinga whakai business o tau sio atu ko ne toki awa pe ka pa mate ka kai hange ko awa e whare mā kauri. He kai mi koe nai whaingata ia e whonua pe koe whaingata ia e awha pe koe whaingata ia e COVID. O ku uhinga rei, tau sa tau ka ke tau hangai tau tolo to e whaka uhinga ia tu ka awa e whare mā kauri e sapa. Te ko uhinga ke mau e whoi mā e ka kai. Koi. Ka kuia ngā hi mea hange ko awa ai ke whei, he ka ke mate whonua ia ka tāpune ke whei ko ia. Lahe whaingata ia e whonua ia ka kai ke awa e whare mā kauri. Ka koe haun whokeo i tāpune au pite whare mā ia. E tāpune mai mahalo he pure anga o samela ki spori ba. Ka koe ku wakai pe aku ke la koe sa pate tonga koe wha o si. Ko hanga koe ku tau kei koe no foi tongana tau iai ka atoa pepe a pēu toi ala tuenia me he wafe tahawa hau ke wafe wanoa. Oku whawhia pito tonga e ksio au kuia ki he lao sa pateo no tauhi. Kuia e aho e taha ke tau mārolo ai pe ku te alolotu pe ku te moe api ka kuki tukuhifo e whonua ki i tiun taun ke nau mārolo ka nau toki hoko atu i e uike. O kune omi e ia e whoi mea lelei ke whonua, neongo e lau ia pe e whamore taimi pia. Pia more ai e tau ngā au e pia more ai e business mo e hama, tāpune mai wakapuna. Mo ni ka atoa pe ngai uhinga wha ekonomika e koe. Koe anga koe ku wakai. O mono ia tonga ia i e nau mālolo e a sapate e me tapu ke mālolo e kakai mei e mo ui fihi o e aho ni o i ngahi ngāo. O ku wongo whakawhiawhia pite te nofo ki nei tonga koe a sapate ko te alolotu ai e te kai omu. Ai pe kou tau ngā maheni ke ai pe koe te mālolo i api. Ki longo noa e whonua he o ku whiema uia ke mo uia tangata tuku ke ani ao no uhinga whalotu kai whawhoke ato. Mon lahi apito, Professor Kotui ko taha ni ai kupu kei piki ma'u ai ka kai i tonga ko ngā ko e keheanga ko i hana tauhi ko ia o e sapa. Te hanga ko ke talanoa ki ai. Ka koe ki whetongi pena ta talanoa ki ai ko ki liriu pena e whanokoko no liriu pena e whaitahi ko. Ka Kotui o ku mahino le rei apito ai kupu ko ini i e whatalanoa ko ke whanoko palofe. Nai pe maki konga foki he kupu na ne tala mai ka pau e aha whahenga area pau marko uhinga ke pureanga e whakamooni e aha sapate e tai aunga pe area pau ia ko ia te ia pe i he ne tuku ko ia ka whakahoko whahenga area pau i he aha sapate o whakamooni e tai aunga pe area pau ia ko ia ka area pau ia e ui o ku ngā au e ke ngau e ke whanua. Ka te whafokat ka te koe ke ta hokot ke kupitu. Koe kupu fitu, koe o kupu koe ni tonga. Nofo o sio ke tato foki mai koe ni. Kupu uluaki, a nifo ai ke hao men ke kupu fitu koe e ata ai newspaper. Koe o kupu e nia koe kuongo i koe e kuhanga o lau mo e tato foki mai ke o kupu koe ni tonga. Koe kupu fitu o ku iai ai o food note ai. Koi. Ai a te tā ki lawe ke ka koe e kusio koe ke kupu uruaki ke kupu fitu koe ngahi kupu e ni o hange koe mafu te fua ia e koni stu tone. Koi. Koe ngahi kupu o ku nofo i he tau ataina. Pea koe kusio koe mea ini koe tamai mata ne koni stu tone o kupu koe ni. Pea koe toenga rewa e koni stu tone o kune whakamau mai e nao whakatonu tonu ki he o kupu koe ni. O konga uloa ki te fito ke o kupu koe ne ta alu hifu a me waki ke fito.
Koi. E koe ukupu koe ni tonga o kune oange tau ataina ki e kakai. E? Koi. Pea whakatonu tonu rewa ko ngā ua mo ko ngā tolu e ko nistu tone ke u whakaukau e tau ataina. Pea koe whakakaukau koe o e tau ataina koe ni hange mea na puslawe ki ai. O ku mauia i e ko nistu tone a Franse, o ku mauia e ko nistu tone a Amerika. O ngā whanua lala, mao e ko nistu tone a Siamane, mao e ko nistu tone a Kanata, mao e ko nistu tone a eni, ai ngā te toi whakaukau koe ni koe. Koe mea ia koe ke mahu i ngai a tonga pe utau pureanga whakatu, whaka nistu tone te mokalati, pe koe pureanga whaka Republika, ko nistu tone te mokalati. Koe mea mahu i ngā, o ku tau shea pe o ku tau inasi e ngai kupu te fito e tau ataina moe u whanua Republikan, moe u whanua monarchy. Koi. Koi. Te fito ki New Zealand, Australia mo Kanata u whanua monarchy ia, o kia e nau konistu tone o kehe me pirita ania koe kia nau konistu tone. Nau tala noa kupu lao. Ka koe hange koe ni kupu fitu e ata ai nusi pepa. Ua ki o ngofua ke ka kai katoa pe ke rea aki, mo tohi mo pulusi ai anga o nau loto mo e nau whakaukau. Pe i kai whakatu halao ke tapu ia o lau i kua. Koe toi fo i tae ngā tae ngita. Ka kunofo e ukupu ia koe ni ngau me nofo he tae ngā tae mo e lau i kua ngā. He ko i ngā tonga kia te au koe tamai matai a ko nistu tone ai ukupu koe ni mo ko ngā ua ki. Te i kai ke whakangata ki nau tōria ke nau tae ngata e men lau i kuonga. He ko ki nau tōru nau hanga ti te men ai toi ngai ko ngā ua mo ko ngā tōru e ko nistu tōne. He ka pau, he i kai whakangata e ni e ue sia rewa ai ngā hi kupu koe. Koi. Aia koe mea. E ata o tae ngata ai lea monu si pepa ka o ki kai ta ofi i he tohini ai ngā hi lao o ku kau ki he lau i kovi, ngā i whakapuri anga, mo ngā hi lau maru i a ene a fio mo no whare aro. Aia koe u lau, ia koe mawahe me he ni, neongo o tau ataina, ka koe lau i kovi i, mo ngā u whakapuri, mo ngā hi lau maru i a ene a fio mo no whare aro, o ku i kai kawia i heni. Koi. Ko fika wa e ngofua o tāna ke atu ke ngai whakangata aia o kututu uni i e kupusi i uruaki i olunga ke whauhanga he lau pe whiema o pe tāu ki e leleia kakai malu whafonua, mauluta whalufua lelei whakalau maarie ngā hianga whafonua e pure a ngā monuia e whare area pe ke tutu uni ke anga tae tāu ke whamau a ngā moi whai o ahia. Se de umea koe au ku tāna ke atua he konga si koe me konga ua. Ki he konga ua ki, koe mui atua i he konga ua o e kupu si i ulua ki, aia koe mui at me ai ai konga ua. Ke umea malawa, ke ikai ke kau i he fo i tau ata aina koe o runga. Aia koe mea rewai, whatatau rewai ki he lao, ai lava ke tau tāna kia tu hanga hi lao ki ai, pe tuku ke heange ai lao ke ne a fio mo whare alo. Koe kupu si tolu, e ngofua ke whao hanga hi lao ki ono whakalere, oha whakahoko o ngongo. Ai koe ngahi mea koe au malawa mo ia ke whai, pe koe kupu ua si iu maaria vite e mehana o tala mai e ngahi mea, e malawa ke tau tānaki atu ki ai kai tō loto he konga ua o e kupusi i ulua ki, Mahu inga au pito koe mea ia o kou whatoa ngai e tonga o ku alu koe na o ku alu koe ki kovi taha koe kai ke toi lawa he pure a ngā whakama opo ai uanga tae tau i e lea mo e nusi pepa. O ku alu koe na e malawa ke mapure i he aho koe he koe mainstream media pe na e lawa o siofi pe a ilo ka hataha e lea ki hataha e mau he me koe ahoni
whaingata au pito ko i ngā koe lahi koe alo lahi ange ai media anga mahini, mainstream media, pe toi alo toi lahi ange media wha sosiare ia, o ku tau video atu, o ku tau asi atu, o ku tau lea, o ku tau tohi i e media wha sosiare. Whaingata au pito ke toi lava mapure i e taimin pa koe uhinga ia taha kou tau sio ai, whaingata ke pure anga ke ne mā kupusi, he ku alu lewa kakai ia ko ne kai ke a ko i lele e kakai ke nau mahino e mea koe tau ataina koe tala noa uhinga, koe tala noa pe ki ho fie mau, sai pe ho tala noa ki ho fie mau, tau ka vei ho tui whaka politikare, mo tui whaka lotu, mo tui whaka haa. Ka au ku toi whakafoki mai, ai lao ia koe ni, pe koe kupu koe ni, ki he tala noa uhinga. He ka pote ke tala noa uhinga, i kai ke oho whakasino. He ka reo ke whihia he umea koe ni o kutala mai koe te ke whihia ai. He? I e kupusi i uruaki. Ka koe uhinga kau tau whihia ai, koe tau tala noa, ta e uhinga, pe koe tau ohofi whakasino. He koe tala noa whakasino, koe uhinga o te tala noa ki he mea o i kai ke te whakapapaui, o i kai mo oni pia te lava rewa o whihia ai. Ka pau o i kai ke te tala noa uhinga. E te whihia ai i he lao. Ma lawa pe ke te whihia he lao i he te tala noa uhinga. Ka koe whamau i ke he, ka pau te ke tala noa uhinga. Lahe ai ka iako ia tonga o ku nau whihia i he tala noa uhinga koe ngā koe nau lea te ngā himea o ku whepapia mo e lao mo e whie mau e kautaki. Kai ke ngata pe whie mau kautaki ka koe lao. Ka koe poini o kou kau ka vei ai, koe whiri pe a kita. Te tala noa uhinga, pakapau, oua te oho whakasino, pakapau ka hau mea koe te whakapapau, pe oua te tala noa ki ai koe ngā he te whihia ai, ka te tala noa ki umea o ku uhinga, mo oni i te kina autoro pe. Koe. Ka koe hanga pe tāna ke aku ke kupu whitu tonga kai whakafoki atu, Moni apito professor ko tui ku mahino. Ko ngai footnote ko ni he kup fitu professor ngai footnote lahi apito. O ngai ku tato fito ki he konga ko ni hono ua me konga hono tolu o ku ai fo I hopo ia ku o mai he whamau anga ko hoko ia ko I footnote ko ni una o mai. Ai na whakahoko ngahi ririu ko ni ki kup fitu I tahiwa noa. Pea moe wafe mātolu. Aia koe kup fitu uluaki, na whakahoko e liriu I whatontonu ki ai I tahiwa noa. Pea kup fitu ua, na whakahoko ia I he wafe mātolu. Pea kup fitu tolu, na whakahoko mo ia I he wafe mātolu. Aia I he, na whakawhate ia he hopo ko ia, ai toko taha ko taione, pea me pureanga tonga I he wafe ma nima. Mahalo koe footnote I wasi mea I professor. Io, pea koe tau seo foki o ku hange koe toi umea koe ni ani koe whaue ulao ki he media whasosiare o ku tōloto mai fokia I e utuuni ai konga ua CE, pe mo konga tolu CE, ai kou na wha ata mai, Ka koe tau foki mai, koe konga CE, koe konga uraki CE, oi kupu fitu, koe konga mahu inga taha ia ai fo uraki CTC, tuku keheanga ai toenga ai CTC ono wā pea mo konga CE wā, mo konga CE tolu. Pea oku mahino pe ia ka pa oku whai a hono kapi mo mono eni. Ko I ngā he koe mea mahu inga taha eni ki he whonua, koe tawataina ke rea mo tawataina ke tohi. Koe. Aia koe me koe te whita koe uhopo pea mo newspaper. Whikawaki mo uhopo, whikawaki mo newspaper. Aia koe fui konga uraki koe ni koe konga uraki si o ngofua ki e kakai ko toa pe ke rea aki
mo tohi mo pulusi ai anga o nau loto mo i nau whakakaukau. Koe foi mea ia e ua koe anga o nau loto mo o nau whakakaukau, pe i kai whakotūha lao ke tapu ia o nau i kuonga. Koe. Tuku ke pe ka pau te nau mau i ai u konga ua mo te whito ke konga ua si i, pea mo konga hono ua oe konga ua ki si i o kupu fitu. Ona. Aia koe mea mau inga pau tau fia pe tau tō neongo i ngā i tālanga koe ni o kōkō, pea mo i ngā i tala noa ke tau a tā aina, ka koe mea o wha fia tonga, he koe mafu te fua a whakaukau wha māman lai, pe koe whakaukau wha konistutore mo wha te mokalait ke tau a tā aina, o si mau pe he konga ula ke tau konistutore. Tuku ke ngā i kopu hange koe tala noa koe na, ai konga ua o ula ki si, konga ula ki si. Kai ngā he konga o whikawak mo ne a fia mo whare aropa pe heke ngā he lau COVID. Mo ngā he mea whapuripuri, e whakatū tā maki ke pure ana. E whakafoke atu tō. Mone apito, Professor Pakotui mahalo ko mahino apito e whakatana noa koe ni kwhai i he kupu fitu. Ka koe uko ta taimi Professor ko kore atu ke ta ke ki whama apopo mai pena ko hamea te ki roto ke tokang ke whakakato ake e ta proklama koe ahoni ka ta toki hoko atu i he wika hao. Mahalo apito tonga ko whamaro la e tupe lawa e ta proklama. Te proklama ke pongpongi ni, pea mo e vai te ngai whakaukau, whaitawange pe e a tokoni mo ane kau atu ke ngāi tālanga la lahi o whai, ki umea la lahi kono ku hoko i tonga, pe he whoki ke tau konistu tone, ka kou whamaloa te tiki motor koto pe, mo mea mai, mo kau mai, o whalahi atu ka tau toki hoko atu i he tu site ka hau tonga mahalo apito. Mahalo apito, Professor. O whatu ke te koe pe mo, Luciana pe mo ngā ue kwa hoko me ken pela, mahalo apito proklama ahoni ka ta toki sio i he wika hao. O kou whamalo atu e kainga i he lava koe e tau proklama tu funga whanua alo au ki ahoni, whamalo atu ho mo kau mai pe mo e tānaki pe mo e comment, kumo hanga whahoko mai he tau proklama, tau toki whilongo aki i he proklama ka hoko mai, ai a koe ngahi proklama ia ki a pongpong, te tau toki hoko atu ai, ngahi tala noa koe ni whahoko tu ke he, ngahi proklama e toki whaongo atu pe i he lere koe wikeni, ka mo mea